بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, teristimewa anaki kedua mempelai bersama kedua orang tua dan keluarga yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesyukur maraja lurisi raja nopong Allah Ta'ala atau badan karyalang ajapa-japa ngadisi-disi ngasalewa ngasagenang teput atau badan kamada buda-bunga matam pabaraka amagi-magi barakana abotingan nalena anaki Muhammad Ramli besirutu yukin ariasange aulia Ramadhani barakanang kena fatale nafasana nafasama ade kagamasang adi atau julaleng sini na jama-jama tei di oronewe atau buka para kusana anada rewe sedesa wewang reu bakutora nadara pangantara na boti bureng newe. Amin. Alhamdulillah dan rialwe masalawa ni mapasalama lo rialwe malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mancaja kajar lo di marto pada salam hari lino mati resuri mundina pong Allah Ta'ala. Alhamdulillah alena anaki Muhammad Ramli etana to dinabagi berladoni kubur masang pajang makutobro riwat kuwat kuma berakai tuli melo ku pong Allah Ta'ala mapala lo pong Allah Ta'ala Abu Adam Muhammad Ramli nabaca rafadong makadang Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ohun tawerenga bene nanya wija-wija ye mapasau kini nawai. Alhamdulillah Muhammad Ramli ipabolengan ni fadongan na pupung Allah Ta'ala sebab upupan na angka atano pong Allah Ta'ala melado ko pong Allah Ta'ala nakay do pala liman na pasilampuy salangkan na masiri pong Allah Ta'ala na rekodin na pabuling ni atan na nasa bahura na buwado pong Allah Ta'ala makada udauni astajib lakum elaw ko kuya walako. Alhamdulillah Muhammad Ramli angkani yalangi arone lawe yan arturiya sangi aulia Ramadan bene mapasaw kininawa cantik macanti beda itanga beda masumanga namu itanga boleh monri masumanga to namu bebe elo na malupra to. Alhamdulillah kobotim paruy namo elo na bebe malunra to amo mabaw sumpana mawang ito otim paru kami upupana na arate ni 5 taon tatumpu aja na benena ale nasa kaya mga kasi alam masalo lahat na cewek-cewek naman. Bumba mana nih? Nah, alhamdulillah syukur ta aulia dari mga Allah Ta'ala. Ya na to na nakiringan ti mga Allah Ta'ala Muhammad Ramli. Da bonde-bonde ca meni-meni cak duduk. Alhamdulillah. Makasih, kenapa aku tuh laki ya? Hanya kami kelece. Enak hati. Aku mana kau pada modelnya aku desa kedi kelece kalau biar namanya menyama. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kau macam mau makro tuh itu nama cecer. Dia itu kagak macam perlu. Kau macam mau kurang makro. Besar. Apa? Ramli di? Iya, iya. Magala? Pamakre. Nabita?
Kulo dalekmu. Lo kemalampe sumakmu. Pagkasini asisong pingamu pada mo katong agar roboti burane. Magala. Api haji-haji tanpa matemiye kasi bawe adit awaran. Enar? Yung mabedara masagka. Abela dali papalupan na daw mo mabedara di ka mabalanta pa no. Palagi kumakaradu. Anak-anak bicu jauh mengali. 500 rupiah liso si 500 rupiah liso pada itu kemagar dengan noko-noko mana leso mana 500 ay mabela dali ko kumapa ko Muhammad Ramli di batunya Pak Foto kung makati Ramli itu sananya alhamdulillah buat metero Ramli Potri Ramli itu pengantaranya Ramli aja na mana kok metero ko Aye. Oh, si Tiramayar sana. Aja na benemu ba mo moji. Aja mo ba guru-guru benemu ko jak nasarang. Aba yu kupan na pala dia sana asarana. Pata pulo so na den si kata-kata pulian ko tunan na boleh. Bahkan na sila kay mana pata pulo la sebelah kanan, sebelah kiri di mondi loyo. Enak kadaki. Tapi nak kadaki dia kenapa beri kenapa lakai ko bancaja lebih dengan anakmu lebih dengan yang Islami aja bancaja lebih dengan semedo. Beka bansanya sengal lebih dengan semedo. Manetu bakali-gali. Ana mau atama peratu Indona. Indo baca cerang balibora mau atama pangasti, bisa mau atama sanro. Kalau mana joka, napi maka sa apa joka ni masanro tu apa si bukuran, aja mo si bukuran itu. Kalau apa si lagi, buku tayang karam nak masalah mana coba jamaah yang mengantar. Ini itu mana sekarang? Kamu dia mau hilas mengantar. Agar mana tanrana lo minta kena dete. Jadi kota apa aja sangat dia ke masalah pikiri gimana ya deh pengantar. Sama kasih tajam kasih sahabat-sahabat kuro, apa salah jamaah-jamaah. Itu artinya itu nak kerja betul. Abenda kota kopolo, alam nak kota kemarato, yupupan makar de topolo. Aja mata jati. Aku mana itu kani balai kematuan nasa nakaca nak matu aku mana pasti lelengan kamaga. Panajan yola makadon, lema pa kumitor kama matu aku riolo bana riolo. Ya ada kabel itu pengalatan makadon, toto kumitor mama tu baceker. Aja mau tuh ilok palari ke rumah salah. Aja mulai mande iko mana itu baceker matu amu. Lari mana minta KTP nama tuamu, to siakan aja na pengureke. Oh, itu pula ini mata ngumurun nama tuaku. Tar nak bertahan 2 tahun pelilaman 2 tahun tu 5 cai. Ada DC kare pandai rambing lama dosa. Bali ari di matue. Ya bili matue, ancaji to matue aya to sini di lo kan banget sih bangaru. Ayo bedar ko man itu mo. Di nga ba marunong mo? Ito naman ito mo mato. Ayo bedar ko man itu mo. Biasa kaya man ito mo banjir. Diba na hindi sa tumakada. Mula jawat ni jaji yung cacalada. Misalnya sinti misalnya yung cacalada. Wat ni jaji ko. Buwan na tao malasama yung tupakan po. Yung tumatumano ko. Marupag ko. Ayo. Kasi nga kaya ya boleh kau ketersinggung masumo tu pada baruga jangan masuk kepada baruga dia urus kok Indo orang voting emoli kai murah kai wajah mat dena salah coba salah jamaah yang ada melakar subhanahu wa ta'ala orang ni ya dan baca sama dia kau kana pada aku matuamu agian ale malala tu dalu nama tuamu kada salah sudah aku magalu kada mulai magalunya lah ni pangalibu sewe pak mi kalau aku itu sewe pak kompor pun mana ada sebab boti burane ramli ajang majak parun aku benem aja lalu bakal pedi ma benem kada binta ni dilakai sisa bawa na solani atina benena sisa kudosa na bolaka tapi angkat tapi na tapi ni gini akun rai Eton na sampajang, taton ni kali ngada laken na, o taton ni mineral, o taton andopo, o taton yang kali laken na, jangan kamu masuk surga, bau dan surga diharamkan bagi. Bahaya.
Tapi maka namanya sa nabita ko na nabati mah. Ya dia itu nabita joko mah itu pula namanya itu jadi baja sa dia konala le namanya itu ta aja makana na ta karo kama de taru supaya na rasaka ya sange pai kanina bace cukana ya sange ko ya ala dia. Supaya mandi. Abi dia rumah kunde makanya nabita ko anak na Fatima. Na Fatima, matari Fatima mama pisa ko nabita. Maka lima jana sa rasa usak malego mito wede tu diolo. Paatu mina bate. Lima pisa ni Fatima ko atana ya sana lagi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ya Rasulullah liwa kasi ana sa rasa ko manya. Wati ka talinga ngabuda istilah para mo pembantu sarapan awat kabat-kabat jaba-jaba bola ko na maringan. Maka nabita na Fatima. Nigi makunre turun pali busa na pusarangan na pena ya turun pusa kalau mau makunre manca di malawai boleh dibaca lana binaraka sepanjang 7 hasta. Jadi tinulu ko na aulia mana sumebu kopi kome maga itu sumangana to material. Itu material na ko wajem paja kani kocak-kocak tapa-tape kambing-kambing kopi si cakir sedia. Ya maku pe maku raya moto na HP na moto na HP na moto na HP na HP na HP na. Lo si mandraken na pasamaan online amo sangkaran online to turu bale online to. Betelame online to. Nasundomi dan online to. Online mana ha jatuh cinta lah kare sebab online duduk pala kutu. Kala kutu. Ayan kayak di bulan 5 palau. Nanti dia palau iko ni. Mucha pagkasinito ni linca di dapur, linca di kasur. Kamaran nih. Apalang kan aku udah makutuhan no korotonya itu lima ate alis ngalakan itu. Hanya kan kami kotor di nokok. Namo mga mati na top top. Na maruba kong nokok. Tarpalap. Coba kare, maka namin sa nabitay, kaya nga ti makun ray. Ako daw di ala marang ati adya mo subihat na lakay mo. Kode ito na boleh dia sa acara ibana yata dalam keadaan nifas, nelo lakay mo alalalu. Aba makay, ye mo asampi awe katalu yarga makara ko jaka, madosa na bumakun ray selama 40 hari 40 malam. Oh, mama. Aja makara Muhammad hati sa yaro. Kurang na kami yaro. Siapa rotes sih? Kakak mata makan lu punya magi di tomat ada di rule. Kali tawang. Kali. Upupan na angka tomato alubinin. Macuani na mura na sarale mura pateng mawadana alubinin. Pateng mawadana alubinin. Makita niya na apora. Maka dek kenapa itu nenek sama anu bisa ranjang begitu. Akhirnya tuh nengarai ewe lah ngapo. Macam cucu itu. Pateng mawadana. Desa disuruh ki makara maka disuruh masih dapat. Makara ya jadi si ketani itu no. Ketani di mana? Bapak Haji, tanganmu sudah seperti relok karena tapi pare-pare maka baru. Makassar. Iku bagus tele Makassar. Sama mana bahak. Agar. Tapi ini gini matun dengan sanabita. Alena meron lakay na yang kaling aulia. Pada aparan atau mendre satu kali haji dan umrah. Hanya menyawamu aulia. Tania unta Arab Saudi mulolongan. Unta Arab Saudi madoko-doko. Dabi ko langsung. Ibu. Alhamdulillah. Maka minta kali kau lihat Allah tajar firausahu. Aja lalu musale kamarana lakay mo kung kamu matinur ko libon ka soro. Aja sana ka protes kali do. Apa maknanya adalah sedangkan misalnya kamara dia nawat di sembarang. Apalagi misalnya boleh tanpa izin dari suami itu tidak boleh. Karena sengaja. Terakhir aulia kada nabita wa antuti amrahu pakai pakaian aga kami na naho jila kay agaya kini makun raya untuk lakay ta acha
cantik ini makun raya untuk laketa tapi yang ini lakaya kalau kau cantik denemu ongko sopi maka tau tu lakai nama si lele bene kan yang mana sa bene na anu cantik na cana mana macila kau memaga ongko sopi yang mana nasa monyi kang kasiku kami alingat tau gini asli togit anjing mataan rama tuh pecelong kok ajampu kami monyi kang kasiku ajampu kami naja macam bisa benek celo ya tuh itu lolo aja mutar tinggu ya pakai celo walau rami marliu lawan aga tujuannya pemalik liu lawan mau si dikaca do kaca boleh meresa-resa tapa para lu kiti bano pegadaian dena ko pagawai na pegadaian dena cari tak makanan si tim Indra suka mi kaca yang lawan na tapi kok bali boramu aja na yang mana nasa yan waktu na ngaro let's saka kada sa beni wat ini na mama pati matang ka wala waktu na Indra tuluk isa ni kenga na chau macam-macamnya lo mangokko napi ni bau dia kalau kau tenang ada penyakit aja mau atamin. Jangan capu nih. Harus kering. Oh mah ya cawe kering tahu. Oke. Iya. Ya. Masalahnya malam fisik tu tak karet gue. Makan. Oli aja mau atai mati sekawan lah kamu benim bepusi ko masaan jama-jama. Dengan tong akun re maki sikawo. Denan re rumah katoy. Kaju lao nak kaju foto. Kini min kana mado ko la ramalina apa mo dito. Kaju lao min kaju foto. Jama mata bila para subhanahu wa ta'ala. Jadi tarahin na aulia aja mo atamin re na aulia. Aja wati mo min rakina irita yorong pasile no budiana lakai. Tidak ada ketenangan. Deka ada ketenangan. Bani boleh kita kapo parkir di motor tapi di lupa sana ya so pasinga kita kapo. Kejalanan na aulia. Siagi budiana na lakai musuh kurukim. Ang kawadi matu kenang kumade jenge. Ngarangin na nasa bayi itu lakai mo dena toli marulo tutu. Dena toli mo tutu, dena toli mo sa tutu budiana. Ko idi maku dari macam berimpostasi para salama akan terjadi yang namanya miskin di hari tua. Sedangkan ang kawarang para din sekarang kagak menjadi ini. Apalagi kau demi menangkap. Ewan kena jeng aku kan. Tapi tu ramli aja mu malabo salah-salah. Teriasa malabo salah-salah. Koko makun releng itu besar. Maludo pana maludo Wah makarri kalau mana lang ati kusi rugi anggota-anggota ati ingin aja kan malah balanca tapi koko beden adiwo uduna reken na kirital apa kujambatan. Manye angkaran itu di nahoji ko tawe. Madisimun itu nahoji ko tawe. Boleh mana salah kamu tega ko lalo tanalesu ko makali popo ko benebo. Itu aku. Batu tidak aku. Deteng kalinya ko tuh. Memang Eva jamaah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kasih sampai jali mawatumu pajang pamu di hari jamu dan nama kau itulah kunci segala kebahagiaan. Pak Pura Kupahan Aulia wita tapa-tapa na lakaimu nak bisa masigi alus rupana bercahaya alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai kita semua hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim.